singakanani yobekeze yezitha zami singakanani yobekeze Sanibonani ugogo Mseleku lo okhuluma ngendaba enkulu ke namhlanje engakaze ngize ngiyikhulume ngicela futhi ukuthi niyilalele le ndaba le eyokuthi kunentambo la khaya esisebenzisayo le ntambo uma sisebenzisa evikela zonke izinto kuwena izitha abantu bethi bakubekela umeqo ngeke uzudlule la udlule nje ngenzeki lutho kuthi makufika nje kuwena kuthiwa khona into eyenzakala kuwena uzo nje ngathi uthela ukudlula khona konke bekuzothi nje uthe nje ngiyazi kungabukhona ngisho umuntu athi ubheka iqhamu umbuka ukuthi uzodlula yini la udlule nje kungabukhona ngisho athi ulindele ukuthi cha ngoba weqile ikhonto ezokwenzaka ungenzeki lutho le ntambo le intambo yezitha le ntambo yethu le esikhuluma ngayo ibovu le ntambo lo akuyona iwulu le emaniphothwe nje bese ithathwa izwa ngokuphotha ukuthi ikhulekelwe bese iyofakwa kumuntu iyona intambo ephothiwe kodwa enomuthi lo muthi futhi obonakalayo nje usuku yigqakuvana eceleni ufakwa kuyona intambo wona usuku lenga kuyona intambo leyo ntambo yethebovu ekuyiwona ovikela izitha nako konke ngisho ngathi umuntu kubekele egcekeni kwakho uthi cha namhlanje ngineshosho ukuthi uzongena ngoba kwazi kathi ngeke ungaphumi ekalakho kodwa uthola awuzothola ngisho uze uphinde ngisho noma ngabe kuthiwa kunento oyenzayo umuntu ethi cha uyahamba uyoyichelela into yakho wenzela ukuthi umsebenzi wakho ungahambi le ntambo nje mawusokudlulile khona ivanife yonke leyo iphele ithi nya yenza umsebenzi owusimangaliso lo muthi wethu osebenza ngentambo kodwa usebenza ngentambo ebovu ephothiwe ibisizoba nomuthi hayi lo muthi ugila imanga ngiyakutshela wena ugila imanga nawe nje uma ungake kuthiwe ithola le ntambo enalomuthi ungabona nje ukuthi uyaziphilela uyazihambela uhamba usinde nje nala ungaboni khona ukuthi bekufanele khona usinde kodwa udinga ukuthi hayibo ngisinde kanjani kanti lo muthi ola intambweni wenze ezinye izinto zamehlo lo muthi lo ugila izimanga impela hayi bafunge bagomele bathi cha namhlanje sizobona noma ngabe kuthiwa impela kanjani namhlanje sifuna ukubona ukuthi uzojomba yila uvana ujombe nje uphuma uphila ngiyangazi ukuthi yini eyenza ukuthi abantu njalo behleze befisela abantu izinto ezimbi kodwa nje siyesingamnandaba nomuntu akafisela into embi ngoba mawusufikelela kuthini hawo thina siyakusiza bandla ungaze wena ubuke mhlawumbe ungayithembi ngoba intambo nje ephothiwe yasesinqeni ihlala khona nje ayisuka esinqeni noma uyageza ungageza iphakathi kwelesinqeni ngoba isuke ithungelwe umuthi wayo wathungelwa kahle kuplastic wawususonga ngendwangu wasuthungelwe khona la entambweni ezohlala esinqeni hawu uyakuvikela ngoba ngisho abantwana ekhaya ukuthi wabanenkinga bayethuka bayibona konke bakhazwa imoya wathatha le ntambo le wayifaka kuyena umntwana umntwana ngeke umuzwe ngisho ekhala ebusuku uyazithulela nje umntwana nje uhleze umntwana wakho nje right ayikhulekele nje angabi nankinga nje ukuthi mhlawumbe izinto ezenziwa abantu indaba yengane ekhazekayo imoya iyakhala ishona ukhakayi ayenzeki yonke lonto iyavikela nje ngoba nje impela nabanye nje abayizinyanga uthola ukuthi bayayidinga lo ntambo uthola umuthi hayi nama ngiyazi ngicela ngithwasisa ngale ntambo yakho lena ngiyezwa ukuthi isebenza kakhulu thola kuseke ukuthi cha phela umuntu ba umthwasisa kumele naye akhokhe phela inkomo ngoba nawe wawuyenyangeni nje uyothwasa waze wathwasa lezi zinto oyithwasile wakhokha manje uthola ukuthi cha kumele mawukhokheke nawe uzofuna ukuthwasa intambo yami ekuyona nami ngisiza ngaye abantu engiphiwele abantu abadala abasekhaya ngoba phela uma siphuma sihamba siyothwasa sisuye sithwasa ngoba siphiwe abantu abadala ukuthi hamba uye lapha uyothwasa khona bese ubuya nalento ekuyiyona ezosiza abantu hayi ngigarantile ngentambo ukuthi noma ngabe kuthwase kunjani impela ngisho ngathiwa abantu bakubophela uzumbo olungakanani hayi uyazidlulela nje kuyona uyazidlulela nje ngelinye ilanga ngizonivezela le ntambo lena eyakhiwe nginivezele noma zikhona kodwa ayikho la iduze njengamanje ngiyabonga kakhulu ngiyacela ukuthi nilalele uhlelo lami lokhuza ningifollowe nilike ninenze nje nibuke nenamba yami nizoyithola enzansi lapha sekukhulunywe khona senitshelo ngenamba yami ukuthi ofunayo ukuzwa kahle ngale ntambo le athathe nansi inamba bese yafona makuthi uyayifuna intambo kaGogo Mseleku uGogo Mseleku lo otholakalayo
uyamfonela uyamthola futhi mawumfonela noma ngaba utholanga yena kodwa lozo libamba ucingo usuke sewudlulisela umyalezo kumina ukuze kukwazi ukuthi sikwazi ukuxhumana nawe. Ngiyabonga kakhulu ukuthi nilalele uhlelo lami engulukhulumile namhlanje. Ngiyacela ukuthi nongalizwanga nimdlulisele umyalezo umngane wakho nje mhlawumbe enenkinga nawe uyaxoxela kodwa bese uyamtshela ukuthi cha ngiye ngezwe ngogogo Mseleku ukuthi cha unentambo yenza izimanga ngoba nje intambo yenza izimanga ngifuna ukudlala ngawe iyasebenza ngohlobo lesimanga and iyakwazi futhi ukuthi ekhaya nithenge le ntambo ikunivikele nonke ekhaya nisebenze ngale ntambo nje ekhaya ngoba ngisho ngathi unebusiness lakho hayi bandla iyabalansa ngoba nje ibusiness lakho lihlala limile akubi nebusiness elintengentenge bekubuka abantu bethu zowa bathi bayajikela intambo yakho ivane ivike idlule kushayele udlule kushayele. Ngiyabonga kakhulu ukuthi nilalele lolu hlelo lami namhlanje. Ugogo Mseleku uyabonga kakhulu ngehlelo lakhe athe wathula nilulalele kakhulu nani ndluthele kubangani benu noma uyadluthele kumngani wakhe ukuze phela bonke bathola usiza abantu ngakhona umuntu onenkinga thina sibe sithola usizakala singathola ukusizakala sodwa abanye nabo masibasize. Siyabonga kakhulu nilalelile uhlelo lami futhi ngicela nithathe nenamba ukuze nikwazi ukufona ngikwazi ukuthi sixhumaneni. Ngiyabonga kakhulu makhosi amakhulu.